Ia, mi ia le atua i lenei afiafi. Ia fa'afo'i le vi'iga ma le fa'afetai i le atua i lenei afiafi. Ia ona o lenei fo'i aso ua po lenei fo'i afiafi. Ia ua fa'awanoaina e fa'apena ona fa'ataunu'uina ai pe fa'e atua i le tatou polokalama i luga o le tatou polokalama i lenei afiafi. Ia o le e fa'afo'i ai le vi'iga ma le fa'afetai i le atua. Ia o lea ia e fa'atalofa atu ai le polokalama o le Jesus is the answer. Ia te oe lenei afiafi ia talitonu le agaga ia ua o lenei vaiaso ia o se vaiaso matagofie ia o se vaiaso fo'i se sa fa'apena ona tatou fa'amanatuina ai. Ia le aso fanau o lou tatou ali'i fa'aola o Iesu Keriso peina tatou fa'amanatuina i le aso ananafi ia po le aso sola ia o lea la e fa'afo'i le vi'iga ma le fa'afetai fa'amanuia le atua ia mālō te fa'atalofa atu i lau paia ma lou mamalu i lenei afiafi i le suafa manu mālō o Iesu Keriso. Ia ia fo'i o le tatou polokalama fo'i lenei afiafi ia o le tatou polokalama lenei afiafi ia o laiai faise suiga ia talitonu le agaga ona o le aso o lenei vaiaso ia o le aso kirisimasi o le vaiaso kirisimasi o le vaiaso e fa'atau iā Iesu Keriso e ui ia ua uma le aso ananafi ia e tatau ana uma lenei vaiaso ua tatou fa'amanatu pea le aso fanau o le ali'i fa'aola o Iesu ia mai la lou kirisimasi ia mai la le lokou kirisimasi le aso ananafi ia te iloa le talamo'i ea fo'i e uma i foligei vaiaso o le makoa i le ia se kuperkanga le e fai o le alu le whakaunga o mea alofa e fai le whakaunga o mea alofa ia o mea alofa fo e ringi mea alofa kaunga o fia ia wa alu ganga ka ia au ia e fia ele mea ngaru ia ngau le nganga o le aso o le alofa o kangaka le le tatu fa'amanatuina lona asfana o Iesu Keriso o Iesu o le alo pele o le atua o Iesu e alofa e whaingale ni whai mai Iesu ia e alofa i le te tuaoi alolofa i e ua matitiwa alolofa i so se tangata aua ni whapitoa lo alofa pero le nganga o le aso le niwa yaso tusa o le alofa ni whataua i le alofa e le o mea alofa e le o mea o e whataua o me sau tu tonu o lo loto o e mafua i ona e whaia me iu e alu te whai awa e lista ngata e le whaatau se mea alofa ai pi e alu whaatau e pe whanga whaatau whai unga e alu ngiwa i aso e whaakau lau mea alofa e pi i whai e pi i ke mangu mangu o longo winga o ngaere o ngaere o le whai ngoro alofa ia e whaafetai i le atua whaafetai le nei Krisimasi ma nei e tele nei Krisimasi le nei tausanga whaafetai i le atua e whaina le ua tātou aulia mai le nei Krisimasi manuia ma le fia ma le oli patalofa atu le tofine i alisa le ato malo a mene vi ia whaafetai lava sister le whaatasi mai. Thank you for tuning in manuia atu fo i Krisimasi atu tofine ma le tolua ma le whanau le winga o lokaro o le māngai o Krisimasi ngi kausanga o e whaina le fia loko ia au fo ia molo inga māngai fo ile mā kou Krisimasi e māngai a Krisimasi uma but every year have a different
ese atulaga faigale ua mefai le Krismasi ma le Krismasia ia ae le gata lea ia talitonu toʻatele hoʻi o nisi o ē sa lē aulia mai le Krismasi lenei tausaga ia faapena ona iai le agaga o le atua ia aiga uma ua faapena ua ame le atua o latou tagata ia i le valaau paia o le atua ia o le aso lua ea po le aso nafua ia peia le aso nafua one of my good friend ua faamanavaina foʻi i le atua one of my friend ia tele o taimi foʻi e matou te tafafao ai luga o social media ia ua teʻi ua loʻu vaai atu le aso nafua ia ua sauluga pousoiga le se uso le masagi fai malapapega ia ua fai i lagi folauga le uso ia o lea ia faapena ona iai lea foʻi le agaga o le atua i aiga ona le valaau paia le atua ia se tasi foʻi o uso e le gata foʻi lea ia o isi foʻi nai tamā nai tagata o lau te vaai ai luga le Facebook o ou te iloa i latou ia ua amia foʻi tagata o tamā o tinā le valaau paia o le atua ia faamaise le agaga o le atua ia te outou ia faapena ana iai le agaga paia o le atua soasoani atu i outou loto ma outou finagalo ia auā foʻi le valaau paia le alii i outou tagata seʻitulou ia ae faafetai le atua ia ave toʻatasi ia e lē tuu toʻatele ia afai la ua lē ua e aulia mai lenei Krismasi ma le fiafia ia aua neʻi galo iā oe ia ave lou faafetai ma lou viiga i le atua ia ua ue isi tagata ua lē aulia mai lenei Krismasi ei foʻi nai aiga o loo faanoanoa i le vaitaimi o le Krismasi ona o le valaau paia o le atua ia ae foʻi patalofa atu Sister Yungi manuia Krismasi ia sau le valaau paia le atua iā te oe ia ua e sauniuni ua tatou te lē iloa le taimi tatou te lē iloa le itulā le ituaso ia e valaau mai le atua iā te oe e lelei la le valaau mai o le atua iā te oe ia a ua mafana ma mautinoa lua mafutaga ma le atua amen ia pe ona fai atu o le tatou e tuu o fai lau faasoa foi ia ona o le pisi foʻi Krisimasi ma me faia ma fiafiaga foʻi spend time ma le aiga ia o lea tatou talanoa ai ia o a mea o le ua vaegaiga i mea uke talanoa ia e falagolago ai le agaga o le atua amen ia faafetai lai lenei vai aso ia o le mea moni gafi ala ua aso malōlōa mea le aso gafua le foʻi leʻi leva foʻi na manava mai ia faigaloega Christmas Eve ia malōlōa nafi ia toe usu foi anei tae ia lē leʻi leva taunuu ia ma le 3 minute na taunuu mai lo saulo sauni ia pai lo tatou pokalama o te faafetai foʻi la i le atua ona o le malosi o le tino o le malosi o le tino foʻi na mai iā te ia auā foʻi le feagai magaluega e le gata i lea o le tatou polokalama e faʻiga le kaiugi alofa atu ia foʻi e faafetai lai le atua i le malosi ia ua le mea moni ana leai le alofa lea o le atua ma le malosi ma le ola le auina mai le atua i se manua e magava mea sauloa moi lo le spokalama ia ua e tatau ona fai le pokalama na
na fai mai le tu o tau na fai ia ea mai la lo Christmas ea mai le Christmas ia tele tonu ia fo e o le nei te tonu na tau inga se Christmas fia ta tonu na whaamanuia le atua i tono o tātou inga i le tātou whamanatuina o le Kerisia o le las whanau o Yesu Keriso ia pe ona o whai atu o whai angi walwal whai ala o whai ngaruenga ngia o whaangolongo o whai la i runga i la unga fo i o nisi fo i o aunga pālalangi ma ia sa whamangi ala uloko onga o le mea sa ukalangoa i le aso le Christmas e whātau ia Yesu i le aso lenga mātara noa e ma sio matoaina lenga ma whaasoa e ma sio tolu i le aso sa le ngata i lea o le astona ma le astona i le te ama le lona au na ia tala le sa tātou tala sa uwha alongo ai hoila o bring up mai le palangi le ngo whangonga i la ngaraunga i le mela leo le Christmasi e le aso Christmasi ea foi sa whapelon tala o tele o tangata Kerisiano ua maka ona se ai fo ingale ma maka nga fina wai i le aso na whanau o Yesu ma le aso le tātou te whamanatuina i le aso Christmasi le aso whanau o Yesu ia o le mea ke whai ako i le anganga o le atua o mea umanga o whaaso atu ai i le aso e whatatau le aso Christmasi o mea fo ia na tala noa i le pālangi ia ngau whaangolongo i langa launga ai tingo langa launga sa whai le aso for really last week that's for really ia le langa fokua umaka yan tau e la luna whaasoa le pe me wa tele tangata Kerisiano wa mata ona whinga lo whinau e le te tau ia i tātou ona whamanatu le aswana wa Yesu pe celebrate le aswana wa Yesu le masinga nei po le aso lufu lima o le masinga nei ia ai whai mailo ma le tala le whewhiau o le mea moni o le ua tuu o le ua tuu le tangata e o ngā le aso o le ua tuu le tangata e whatatau e le aso a le ua pisa ua wheinga ma whainga le ma debate solo i le aso le ua kusa lau ko Yesu a le ua pewa misa i le aso na whanau ai ma le taimi ma le masinga na whanau o Yesu pe o le mea lena au hoi na uwha asoa atu ai i ua le mea moia e sa o le leia o le ua kuu le mea ka ua o le ua tuu le mafua anga o le aso o le tangata hoi o le mafua i le aso a le ua tala noa i le taimi e le taulia le taimi e whanau le kaimi po le ale masinga o le ale aso i le tua ia le tino ia e taulia e te tau ia tātou o le anganga i le kaulia o le mea taulia o le ali whaola o le tangata le whaatatau i ai le aso tuso o le tātou te whamanatuina le foina le as whanau o Yesu Keriso that's the most important pe se le aso i whai ai pe se le masinga o le mea whaataua o Yesu Keriso o Yesu Keriso le whaamanatu pe ona o whai atu ana whaapea o ni mea whaaletino wata tau ai lantou wata tau ai lana pe me sa ai ma whina wai pe ana whaapea o mea o le tu o le tino ai le ai whaamole mole o Yesu Keriso ke loa le mele o uloange so se taimi ai whai ai se me e whaatatau i mea o leanganga whai ai se mea whaaleanganga i te tonu e kalesia o tonu o whaapotonga
po le halawa. So se mea e ta'u e le suafo Iesu pe fai mea fa'aleagaga. Na wa'aila ia ua tele i o me faifai mai. Tele tala e faifai mai. O le winga o le mea te whamatala atu. Pe ua to'atele ia i tātou nei tangata whaolaina. I'm sorry. I'm sorry that I keep saying kāka whaolaina. But it's the truth. O le mea moi. Tu sa leo wa toe maka koe pe ngā i le tino. Le tino Iesu. Tātou. Kuse pe ua whai ma mea whainga le wha pe ua mangaku i whalakangaka. Ua maua le poto. Ua maua le iloa le kuspa ia. Ua maua lunga le poto. O na whapea la ia a whai mai le mea lea. Ua whai mai lea le group le mea ni whapea la ia ua se. O mea whaalea nganga. So se mea e tau ele suafa o Iesu. So se mea tātou te whaia mō le atua. O le mea pitusili nā ona tā ua. Ma ave i ailo tātou wha mua mua. E aua ni i o tātou o mai ma tātou tau mawhai hoi le nale tau whaaleanga ma whaasese ai ma whauwhaunga. Wā mea nā ti Apollo le whai nei. Kuso ere ui mai ti Apollo i tangata. Tangata le i whafo mai le circle lea i tātou tangata whaolaina. Na saule o Satan. Saule tamo o Satan i whao ngā kako. Whao ngā o kako ma whau. Ngā maua lora i le mea ngā ua le whaia lo le manatu whaaleanga. E pe ua whai le manatu whaale tino. A wā o le manatu whaale tino. O manatu i o ti Apollo. Amen. O manatu na o ti Apollo. Ele se me mai le tua. Amen. O le mea ngana, o le tele na tupo e whise inga. Ona o le mato i maa losi ar sau o ti Apollo leo. Amen. E maa, ua maa losi sau o ti Apollo. O le mele mana o le mele mana o le ti Apollo. E le mana o le ti Apollo e to o tele nisi ave o lato wola i le tua. E le mana o le ti Apollo e ta te maua uma le ola e whaavau. Aisea. O le tali. Ona fo o ti Apollo. Satan. His chest. E o ia te ia le loto ti ngā ma le loto ita ma le loto leanga. Aisea. A fo o le mafu angani nana. Na tuli mga kiki mai e le atua i lalo mai le langi. I pafo mai le langi i Satan. Ona lea. Ona wo o ia Satan i le loto wha maua wo o ia Satan i me o manatua o ia. O sili atu na ia i lo o le atua. O lea lawa wa ai mai Satan. Le wa ai mai Satan i ele manga o Satan e ngofo ka kou le mele sa i Satan. O le mafuanga le na. Wa maa losi ele sau o Satan i temi nei i tutonu o tātou a inga. Ono lea. Ono. E ti ngalo nga loto. E ti ngale loto ti Apollo. Pe awa ai mai. O tātou o le mea sa i mo mua na ia. Amen. Tu so motoa i o ale loto ti ngama le loto le anga. O le ti Apollo. O le mafu anga le na. E fe mei fe lua i so roka malo pe o se lionga. Kusa le whairi ka kupo karam. Ka le lo po pe o se meo i o lo whale re kami so roi ka maa. O po o pe o se meo i re kami men kumalo ma kwa iki. Ngā le loko le kaimingi. O le ma kwa i mawhau a ki Apollo se mea. Nga kikilia ia. Ongo lea. Ongo lo moli mau. O lo kisawe moli mau le tala le lei. Le tala le lei i a Yesu ke wiso. A whai fo i o e le te. Le te tala ina le lei o Yesu. Ma avelo ola i le atua.
ma e whaamaoni i le atua ma a vea oe o le atali'i ma whawhine o le atua. O le motua i ka te volo mani sa tani malanga vaenga i ati oe. A whai fo i le te whaalongolongo ma e mata mai le nea fiafi. O le makua i ka sa kangi lo makamaka mai ma e whaangolongo mai i upu e te o ere suafa manu malo o Yesu ki viso. Tusa o le tala noa tilpo kalama i a Yesu ki viso. Ala te mata mai. Ala moto i whaalawe lawe atua ali isili ma anganga pongi sa o le ti apolo i a te oere taimi nei lo maho pau. Kusa o le whai aku ia e, au e ki whaalongo. E kusa le lei ale ali i ngā ma oe. O le ali i whai ngā sai i, la ho ala ku yo. E le skama i kaimi fo ia, skama i kaimi fo ia e kala ngō mai ia Yesu koe sau fo. Kala ngā ki apolo le kala ngō aku i lau mafo whau keimingi. Ie awainge e kalia, awainge e whaalongo. Onga o le kau aku le suafa manu malo Yesu ke wiso. O le suafa lea sa tuli i ai te mun. Tuli fe, tuli pua. O le suafa manu malo o Yesu ke wiso. Ia, e whaafetai lea lofa ma le anga leo Yesu ke wiso. Ia, ea mai la lo ke Christmas. Ia. O le mānai o lau ke Christmas. Mānai e fo le mātou maftanga. Ia, umalo to lua malo wa fine. Whaapetai i le atua le ne tausanga. Ia, o se tausanga wi. E ese mei fo i la tausanga len te. O tausanga len te ape na tele ana. Na umano fai mea lofa. Ia, fai matu mea tau mafa se tulo. Matu ai. Ia, fai le mako. Karaoke ia umaloa ia alwal kanga kai i poku ma moe ia ale tausanga nei ia whawhetai i le atua i lona nga le leimono na alofa i ona whaamanianga ia te au ia malo te olua ia malo ua fine le nei fo i tausanga ua fo i nei Christmas ia o le mātou maftanga ia na walai fo hai le tae au ia le vaveau ia po se me le iva po se fu ia a makaro kuka ia uma fai le mea ai pangu meritina le ainga ma le fine ia malo matu mai fai le matu fa fitai malo matu vi inga a velo matu fa fitai i le atua ia Yesu ke viso ona olona aso fa pena ona tatu fa mana tuina ia sa ave fo i fa fitai i le atua ono na nga leimalo na lofa ono wa awina mailo na alo i pele to tas ina ia fa penana au mai le lalo langine ia awane i fano tatu tangata ia fai ma fa aola yo tatu tangata ia ole ia sa mana ia le matou maftanga me le manga ia inga la ia fai ngo fia yeah, yesterday was it was a really good family time. Just me and my wife and my daughter. Yeah, we talk about Jesus. We celebrate, and after that we karaoke. Pwede mako karaoke. Pe ngangko makamaka ilunga. Yeah, pwede mako karaoke. Yeah, umalo pwede mako mea ai. Yeah, nga umalo pwede mako mea ai. Yeah. Whahilo malmako kalainga kuwharoma ko mea lofa. Whapkai fo i rai le tua i mea lofa fo i sa whai mea lofa mai i tina la inga ma le fine. Ia tea, po wa sili atu mea ua whai mea lofa mai i tina ma le fine. Ia tea ulo na o mea na uwhai. Ia au le vi inga e wha fo i le tua pe tele pe i titi. Ia e whaafetai le atua ia ua i sea ngā ia ona uma fo la ia le matu ia na matu malolo la titi la ia matu o lola ia na po e mata ia moli ia ma na ia te ungo fari ia nga mako ola
le malie foʻi la ia ke lē foʻi o se mea ga maua i le makouoga le gamako e agapo e makamaka ia ke ugo fale i moli ma mea uma faapega Pokwa this is my first time fokoʻu alu ai ni mea faapea ia e gamako aku ala ia gamako aku ala ai whakaamilu ave le makaavale o whakuro le makai. E māngai ai paka ka ko kaavale. Ka ko sa vale wat. Māngai e reo sa vale vale ma enjoy ke ungo fale o mori. Ia, whai roa paka le makaavale mako o. Mako sa vale whaka. Pe kolu e poloka. Kolu e poloka ngā mako sa vale. O le mako wa i māngai ke ungo. E whai le māngai o le ke ungo o lumo o fale. Wa kofu al poloka ia ma lākou whaingo lākou ke unga o lākou poloka. Ai ei fo isi poloka pe sau al ke unga ngaka nga pongsa kwa ia pe i re whea no whangi. Pe i re whea no whangi ne ngā poloka so le sau a māngai ia ke unga o mailo le awhale o ngā kokongo poloka. So le ere ingi mo li ere ingi me e pongsa ako. Se ko ai ngā keu ele le māngai every block have a different way of doing their light māngai keu ngo fale o le mea fo inga ma ke ia nga po ngau sa ho kala ngo el mako ai ngal mako mai I mea fo inga pe aka ai movie ya wa o fale mele nga mako is a really nice area being area ngu foi kanga ka mau mea le fai o le māngai o ke ungo o rumo ma oto fale o ai o le māngai o foi o fale o le māngai o fale walula ia halo ma kau pe kele o fale nga mako kau koe to le pe o koe vai me ke vai e kongo I movie iaka hoi nga le mo me o aka kirisi masi ke vai inga ho inga le pe le pu e ku fa fo le ka e ke vai le la inga I lumo le fa malama ke vai ku inga le ngofo mai lungo ngolako o lako lau fai o lako me ai they're having a family gathering inside people ko vai le me I me vai ko I movie fale mang ai so le ke vai ke loa kwa ko ngol fale pe ngo fai ko merenga mako o pe o le māngai le area le pingi area ngo fai kaka milion ia kaka mau mea o le māngai fai aku lau kala o le māngai o rua ai aku kokong tori ia isi a hinga mako I pe ia le o I se meo kupu o le merenga mako ia ngapo o le tomu ia a mako pasi mai lumai fale ai so le pe ia le se meo kupu o le mako I fai le leia lako tina Vai lako fianga drinking wine. Pe vai mei ke vai e kongu I movie. E ke lo ke sa vali fua a ke lo le menga o ilo mafafau. Wo vai I whenga le māngai o whale Ia ngā se mako mera I o kala ngoa I mako ainga I mere o whaku I mako ainga. Ke whai a ko le manga ngai o whale Au whaku le mako ainga, sorry. Aka whika rai le manga, ai se manga I o la ufale Po le le manga I o la ufale lunga le ola I whaavawahu. Watalo whati le uso ya tu, tole, uso, manguia krisimasi uso, manguia krisimasi ya oile uso, ya male tōrua, whatua ya masir whanau, ya pamalea tō le moas taimi bili atu ya, o no, tele fo ile pisi ya, ele ngata fo ile ya, span fo taimi male tōrua mal whanau. Ia whaatai tele te le uso le o tātou mafuta vi ia le tua manuia le tua ia te o uso manuia Krismasi a peo le mea nganga o aina umafau usa la make sa vali solo a le mako ia lu ara umafau ha pe ui a ua ai le manga ngai o fale ka fi le ai se ma lupi sili ku le manga ngai o la fale lunga my house in heaven
ia ua o galuega e fai ma mangkua le fai mai iesu le la alu e sauni me tatou te nofo a o ala o galuega o loo faia mo le atua a o a foʻi mea nai te faia mo iesu keriso a auana i galo ia o lae faulau fale alaʻitiiti hoʻi lou gai oi a alaʻitiiti lou gai oi totonu o galuega a le atu a alaʻitiiti ou galuega ia e maukigoa oe ke gofo le studio amen utu a tuu ia a fai a tatou le faa a fai o mea e te selesele o mea e te lulu e te selesele ia po mea te selesele a o lo wingo o le laʻitiiti o galuega e fai mo le atua a o le laʻitiiti foi lena o lau fale e tenatu e noho e le o le faavavau pe a e faamaoni i le atua ma e tumau i le atua a ia a fai e fetoi a lou sau a te sau e au mai lou ola i le atua a ae valaau lo le atua iā te oe lo inga o lau sunga ke alua ku e ngofo le studio ia e vi ia le atua a o le mea lena na o ana po ma ko mea la ia ma shau tō lua ma shau a fine ma tu tala noa a pai atu wha ai e se mā ngai a ai e se mā ngai o la ta no whaanga po saka whale au ia wale mele ye a ka alu la ka sa a ka sa vani la ka whale i whaiko ko o la ka whale lunga le ola i whawa e aulo mai ale me ki sa vale a koe kau whaiko o lo o whale te li Yesu ma ave lo ola ia Yesu ma le wha maoni ia wan me mo ia te leo tātou e sila fia mai loa Yesu ta tele o tātou e tātou te alolofa ia Yesu Keriso a o le mea monia a o le mea monia e re ola mo Yesu amen po le ale tele o me le lei e fai mo Yesu pe e te fai pe e te alofa i tangata ona o lo alofa ia Yesu pe e te foai ma fai au suruai ia sa uma ona o lo alofa ia Yesu ai a e le ola mo Yesu e mai mau ma le na e mai mau e mai mau e le ona o ngā luenga e le ona o ngā luenga e te tau fo ia oe o mele lei lo fai o mele lei o fai o tātou ngā luenga so soani le tātou e kālesia so soani i o ainga pe so soani i e o mo mea so soani e au ngā o mele lei mena e le ise mele anga because we have to o mea ia na fina ngalo a Yesu e te tau ia tātou ona mo le loto alofa e te tau ia i tātou ona mo le alofa ai a le ola mo Yesu ia e mai mau e mai mau so e te tau ai a tātou ona ola ia Yesu ma whai alona fina ngalo so olea ia o mea nasa mata tala noa i mal mato ai ngana po man o fa apea tot mai ma hue pe wakaya ia waka va ai me nga mako va ai nga po e sa ale a kala son mo meo ko inga ngau o le tino me meo tu ina nau o le tino tu ina nau o mata ke ro e nga mako va ai lo i fale aka le longa se me se mafau fau ngai sau le mafau fau
Kele yo mea. Kele yo mea sau la ka mawhau. Ia mo sa ka whale whaapea. Ka fia whai sa ka whale whaapea. Mea whapea ngā. Whai lo sa ka whale o la ka mele whai. O la ka mele ma. Mo wa ingo lo mata. O le mea nau te loa. Sorry. E rea ia li e malo si ana mea. E te tau ia i tātou ona tātou whaitete. Ia aua ne i manu malo meo le tino i a te oi. Amen. Aua fo ini e mana o tele. Amen. E te mana o tele lo. E ki ngā inga lo. E te mana o tele lo i meo le tino. E ki ngā inga lo. Ia au ia. Ia au ia marwhaingo lo ai. O te re popole pole ale wa ingo tangata. Ia au mo lo ai. Te re popole. Pau ale mea. O le ale mea ua whaamanuia mai aile atua i a te au. Mo lo ai. O le mea nai pito sili ona tā ua i a te au. I a te au mo lo tōrua. Just because you have more. Just because the Lord bless you more. Doesn't mean that. O le akakai a koe mako. Li ai. E esi ar whaamanuianga le atua i a te oe mo lo ai. E se fo di whaamanuianga le atua i a te au. Mo lo ai. O lau tala le whai lau mato ai. Aua ne i mā losi lo nau. I se mea. Nai whai mai le tusi. Ta popole a oe i mea te tupu nei. Aua e te popole mo mea tai au. Ia, e moi. It's good to e maua e leile e maua mea. Mā ngai o mea. O ia, this is how I am. Ia umolo, whaingolo ai. O le mea mo ia, ia tea. E re tai tai mai mausa o tai mea te whaingale ia nau e ia maua le mea ia maua no. O le a le mea ua whaamanuia mai e le atua ia umolo ai. Te lia mani whaapitai. Te lia mani whaapitai. O te re tanu hoila. E whaatusa lo ainga i sisi ainga. No. Sa ia. E sa ia te au ona whaatusa lo ainga. Masesi ainga. Po le ale wa ai me o tangata ia umolo ai. O le a fo ini o lātou fo i. O mea nā ia o mea tangata ia. O ha umolo ai. Ia. Na o ha ua male tua e sila fia mea uma. Amen. Le ngata hoi lea, ia te oi. Awani e tamo whai e whaatusa lo ainga. I seisi ainga. Whai lava lo ainga. Amen. O le ale mea ua whaamanu atu ai le atua ia te oi. Whai le nā mo oi. E te fosia lo. E te mana o tele lo. Tupu lo marwha le tonu ina. Tupu ai marwha le tonu. A mata lo na stress lo mapau. A mata lo na ama misa ai. O mea na he o mai. Ai whaalango i le atua. Aua te popoli. O mea u whaamanuia i le atua i ate oi. Talia male whaapitai. Amen. A ho ho ila ina ua whaamanuia mai le atua i ate oi. Aua ne e manatu whaamawalungai. Amen. Manatua le mea na e a mata mai. Remember where you came from. Amen. E whaamanuia lo le atua i ate oi. Aua ne e manatu whaamawalunga. Whaamawalalo pea lo loto. Whaafetai pea i le atua. Awa e te whaamawalunga lo i mea na whaamanuia tua i le atua i ate oi. Ia. Te wa i se mai le atua. Amen.
e toe wa ese mai le atua mea uma nai te whaamaulunga. Nai ele i au mai e le atua, ele i whaamanuiwa i o tātou āinga. E whaina le e o i tātou mo ele me ngā mana te whaamaulunga. No, no. Na whaamanuia mai le atua i a te oe, ona o le alofa i a te oe. Amen. Whaamanuia mai le atua i a te oe, ona o lo whaamaoni i le atua. Whaamanuia mai le atua i a te oe no wa ai me le atua i a te oe. Ya. Wani le tātou le whaamanuanga le atua. Ai a whaamanuia mai lo le atua i a te oe. Wa maua rau mea, wa te leo mea e te mana tu whaamaulunga i lo. Ya. A wane i ngalo i a te oe. E te wa ese mai le atua manuia na i a te oe. Peo no whai atu. E le i whaamanuia mai le atua i a i tātou tātou te mana tu whaamaulunga. Ma tātou whaapea e wa sili atua i a oe, pe sili hoi oe i a tea. No. E le o le anganga na a le atua. E le o le anganga ho i nā o Yesu ki piso. O lea. I te tau i a tātou i a. Ona tātou mawale oli marifia fia. Amen. Peo no whai atu ki wisi masi maanga i ane nei Christmas. Ia. O le mea lai maali e. Ia. Ia mātou unga whahi ua le mātou tawhau ane pōli mea le mātou ia. Mātou fo ia. Mātou ngai kōngaki. Ia le lau ke māngawa mai. O leo kele o ai aku le pusa kōngaki. Pe ia wa umanga pinge lau ko rua ia kōngaki. E pe ia o le ngā luka mai whainga rua ngā e mau e lau ko rua ia kōngaki. Ia au le vi inga ma le whaawetai i le atua. Ona o lona anga le lei ma lona alofa. Ina ua ia awina mai lona alo i pele tu tasi o Yesu Kiriso. Ina ia le whano se tasi whaatua tua i a te ia. Ia ai ia maua umai tātou le ola e whaamababu. O le mea lani la, o te whitala no ai wai e whaina le o Yesu. A whaamatala Yesu. O Yesu o le li whaaola. Rongo winga. O le whaaola. E whaaola i a te oe. Te whaaola i a te a. O le ali i whaaola. O Yesu foi. E tumu Yesu i le rofa. A tātou alo rofa fo i le atua ma tātou. Ma tātou wola mo le atua. E ao ia te oe tangata whaola ina. Ma uru tangata whaola ina. Ona o tātou alo rofa i tangata. Ia tātou maua le loto a lofa. Amen. O a me sa tutupu. O ani me sa tutupu ia te oe i laufo launga. Ie loa. Mai anga. Ie loa mai mauti no. Ia maua oe le lofa. A iei fo ni vese se inga o a inga. O uso, tua ngangi. O wo. Awane ingalo ia tātou. Na wina mai ele tuolo na alo pele to tasi ina ia. Ia wani whano tātou. Ia maua umai tātou le ora e whaavau. Ma o le lofa hoilina. A le tua ia i tātou. Ia mo ia o le tātou te ola i le lalo langi nei. Tele whapitau le o mai o tātou o langa. Ia a ia tatau ia i tātou. Ona tātou maua le alofa. Tātou alo lofa po le alofa o Yesu. Amen. A whai e tātou te o mai aweo tātou ola i le atua. Ia tātou maua loto alofa. E te leo. O le atua, o le alofa muti vale o le atua i a tātou. O le me whai atua i lautara. Sa whau e le atua, sa whai e le atua le langi ma le lalo langi. O mea umo i te tonu
no lenei laulalagi sa faia e le atua. Na faia fo'i e le atua oe ma i lona fa'atusa. A e faitau mai ia i le kenese. A e faitau mai ia ia kenese. Saua ia. E te wa'ai, whenga le te wa'ai le to'osā o le atua. Le to'osā o le atua na whai i tangata. Wai taimi la. Te whiwhi e pēn whapeo no le o mai ai le taimi ni. Ke lore mea moi. Anga o mea ke minge o le whai e le kua le mene ngā kupu ia so komo mo kumo. Ua le wanga le ai Amerika. O le mea moi ia. Kusa o le mea leo kau whamakalaku. Makua i ke lea o le alofa o le atua ia i tātou. Awa o te mia na maka mai le lolo. Ngā mata mai le lolo. Sa whai e le atua tangata. Aila le mea ngā wālu o umo le lolo. Le na whaapea mai e le atua o salamo. Ua ia salamo na ua ia waai mai. Ua whaina le lalangi le mea sa ia whaia i ona au. Au mai lo e le atua lo na nonua. Whai lo le kawene a le atua. Male lalangi o le ale tue o mai se lolo. Tu wai e le lofa o le atua. Sawa ia. O le makua alofa o le atua. O le anga salala lea o e ma. O lea la na tuu mai. O le mea alofa mua lea le atua ia ti o e ma. O le awina mai. O lona halo e pele to tasi. Ina ia suia oe. Suia. E whai masui i lunga o le sātaro. E ave au pupuanga. Ma ave au pupuanga. Wa nai whai mai. Nai whai mai le Ioane e mua. Mua le Ioane ta upo i whaaro na whai upo i wala. Nai whai mai. O se le alofa. Ua le i loa e ia le atua. Oi, awa, oi, o se le alofa. Ua le i loa e ia le atua. Awa o le atua. O le alofa lava ia. Pe vai e o ai ka ngaka hoi ngari e le uilo. E alofa le atua. E alofa le atua. Pe ono fai atu. O le atua. Na mua alofa le atua ia i tātou. Mai ia le amatanga. O le atua na mua alofa ia te oema. E le o oema una alofa mua i no. O le atua na alofa mua ia te oema. Whai mai e le whai upo sui wa. Le Ioane anai mua le Ioane. Ta upo e wha. Lom ta upo sui wa. Lom whai upo sui wa whapea. O i tātou. Ua tātou alofa ia te ia. A wana ia muai. O le upu na o le muai. Tau le upu muai le whapalangi. First. O le mua. Whaasa mua. Whai mai. O le muai alofa. Mai ia te tātou. O le alofa na o le atua ia te oema. Tu se le tele i o mea e ina le tātou. Tātou no foma tātou mako paua. I le tele o temi tātou te le usita i ai le atua. Tele o temi tātou te le manatua i le atua. O whai o tātou loto. Tele o temi o whai au tātou loto. Mo toa i ngalo i tātou le atua. E o whai a. E le tele o te, e le temi o te alolo e wangalo e au le atua. E le temi o ta alu. Wa maua mai e ufa manianga. Ngalo lo le atua.
E o'o fo'i iā te ai aua ne'i ngalo iā te oe. Aua ne'e ngalo e te o tuli au tuli wae ma fa'ato'ese i le atua. Amen. Fa'ato'ese i le atua. A le mea mo'i, o le fiafia i o le atua i le tagata e maua loto alofa. A le mea fo'i lea o le alofa, o le makua'i faigaka o le mafa'akigu. O le faiga tāiga fa'atino o le mea lea o le alofa. Auā e le kaimi e ke alualu ai. Ke alofalofa ai sau opo, sau uso po o ai ai ke alofa ai. E ke ika loa. Ia. Koe uma lea. Pe fai fo'i se o po o ai es kangake ke masangi ai po kangaka o lou āiga po o uso mo ko fafi. E fai loe po le a lou alofa ai ai. Ae la ko fai alo se me ki ngā ilo loko. Koe uma ngai ngā lou alofa ai kangaka. E le kala foi ngale whapea whamangalo, ika, ai alofa, whamangalo. E wela nis kangaka foi ngale ika, whamangalo lai, a lai mangkua le mea kangaka le ringo whai. Vai, a e alofa, a maua o ele alofa po o Yesu. Ia e whamangalo atu. Ia e alofa atu. Ma ia e whaangalo atu mea na tupu. Au anto e au mai e te utau no rorotu. Whaanu, whakea, ia. Ia, au vai te tau ia i tātou rea rofa. Peo no whai atu rea rofa se me whaingatā. Whaingatā i na whaatino. Ai a moa ia te oelea rofa moni i. O lea tua. O awea o ta ue o tangata whaorai. Ia te tau ia te oe na moa pea lea rofa. O na whai mai le kurinito. Kurinito lana mta upa su matolu. A lona whai upa su to. Whapea. A o lene. O tu mau le whaatua tua ma le wha moe moe. Ma le alofa. O nā me tolu. A o le sili o nā mea. O le alofa lea. Amen. Te vai. Ea o ngā lo alofa. Alofa. Alofa i se o skangaka. Awa fo ingi ka kaunga o kangaka fo inga le kangaka fo inga ke masangi po kangaka fo inga le tawe kaunga po kangaka fo inga le kawilo pe kaunga ya piesa kaunga le upua fa kwa e loa la i fa ali e lo wolofa fa mole mole e li fa pena Yesu ki wiso o Yesu ki wiso e lo fa iso stangata e te tau fo ila ia tātou ona tātou walo lofa a yeis tangata lo mo mia sosoani a ma o mia sosoani a lofa ia a e fe sosoani fo ila i tangata ni ia awane e te mawhawhau ia mo me se tau i mea o nai te fo ia awane e fa tau mawhai fo ina le ia te maua me se tau i mea o lo e alofa atu ai ai e fa pena ona e a fo ai e fa pena ona e alofa au fo ile e alu e avise me se tangata fa te tainga e fa pena wa ua fa pena wa ustangata fo inga le e te iloa a ai tala fua tu mai se tupe i a te oe
Te silo pia mai e ai mai e pe pe e sia u lo ai pe ia nai lo ra e fa pe ia ile ai wai le kongia mai ia o ngo la ku lo le ia e fe sa o kala fu ai di ai afu ai kire yo e mai anga e ki loa e le mawhai e unga kuko e kongia kulo e kala fu ia o tonu ana Aua neʻi e alofa atu i se tagata a pe latu foʻi se tagata foʻi nani faatauva'a iā te oe e ai talafu se tupe po se alofa i ai aua neʻi e taumawhai e foaʻi atu ai e naunauina i faapea te totogi mai a te lole mea moʻi a sa o oo ai le meaga I was one of them ka se o te manatua ia se hei foʻi nisi o ō le gata foi o tagata o te iloa sa fesili mai iā a'u se tupe alai ai la'u tupe ia ona la o la'u mafaufau ona faapea ina te ua watu fa'alu sesē le tupe ua ia a'u le manatu na faapea ona o lau te tigaina o te faigaluega ai sau iā a'u se tupe ae watu se tupe ae ese le mea na te fa'aaluina ai le tupe pe o ngaigaga a maka mai ngaigaga ule mana'o e awe tupe a le ua paitau atu nei le tusi paia ia o le taimi e te tu'u atu ai lau fesoasoani i le tagata na it's all his po leā le fa'aogāiga le tagata o le tupe ia o le mea lanā e pule i tagata ae pau le mea o lo'o silafia ua wa'ai silasila le atua i lou alofa ma lou agalelei i le mea ua e faia le tagata lea amen ia o lenā ia afai sau ae fai e te alofa iā te a'u afai ua e nofonofo e matamata mai se alua ka au se kupe au foʻi la neʻi faapea o ia saʻualu la e seʻi saʻualu lai o ia pau ai mai saʻu kupe ua le ufai mai pau leai faamolemole tusa o le alofa le tatu talanoa o le alofa foʻi na le o le fai o le mea moni fai o le mea moni e sau la iā a'u ona ua e sau o faapea atu le ua ua ia anai te iloa ona ia faamolemole e paua le mea tupu iā te oe o le faaheʻe o lima iā te oe ia e foʻi na le viia le atua i tatou maua le loto alofa manai ai le fai upu lea le 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 luka le tolusunu luka e ono luka ona mataupe ono lona fai upu e tolulima ma le tolu ono manai ai ena fai mai peitaʻi outou i outou alolofa atu i ē o fai outou mo latou fili ma ia aga lelei atu ma ia avatu tupe e nonoina auā le aua le fa'amoemoe i se mea e tasi e au mai e tele ai lo outou taui e avea fo'i outou ma fanau a le silisili ese auā o ia le agamalu i ē agavale atoa ma ē amio le aga o lē nei ia mutimuti vale lo outou alofa pei ona alofa mutimuti vale o lo outou tamā amen ia o lenā ae alofa i tagata aua neʻi e toe mafaufau se taui aua neʻi e mafaufau e toe aumai se taui o mea ona ua e foʻina atu amen alolofa i ē matitiwa ua le fai mai
ona pei fe mai. O lene, ia muti vale lo walofa. Pei ona alofa muti vale lo o tau tama. O aile tama lea, o le atua. Amen. E pei o le alofa o le atua muti vale o le atua ia te oe mau. E te tau fo ila ia i tātou. Ona tātou maua le loto alofa. Muti vale. I tangata. E au noa ma se mawhawhau. E te oe maua mai se mea. Amen. O le alofa nā wa te tau ona tātou alolofa ai. Amen. O le toe ngā loto le nā e te tau ona tātou loto i ai. E te tau ia tātou ona loto whapena. Wa le whai mai. Whai mai le whata oto su lima. Whai po su lima. Arona o imta upo whata oto su lima. Ron whai po su tolu whai mai. O le loto fia. E tupu ai mata fia. O le loto wha anono. E momomo ai le anganga. Amen. A glad heart makes a happy face. A broken heart crush the spirit. Amen. So, mau e tātou le loto fia. E loto le lei e te fia. E loto whaanonoa. A broken idle heart. Amen. Nga. Whai mai, o le loto whai mai o le loto le lei. If you have a good heart, o le loto le lei, e mai ei mea le lei. O loto ti ngā ma loto ita, i ro usoma, e o mai ele ang sala i a te oe. E te tau ho ila i a te oe ona e alofa. E te tau na maua i a te oe le alofa, muti vale. E te tau ho i a te oe ona i eise loto le lei. You had to have a good heart. In order for you to share love to people, you had to have a good heart. E te tau i a te oe mā, ona maua se loto le lei. Ina ia mawhai e oe mā ona tātou alolofa i tangata. Amen. Pe mai le whata o te su lima o lona whai upo e lufu wale. Pai mai. E mā natu le loto o le a miotonu. Ina ia whai se tali. Nongo winga. E tau mawhai le tangata e a miotonu lona loto. E tau mawhai ia whai se mea le lei. Whai se tali le lei. Na sa wela ia whai mai. Whai mai. O ngutu o e a mio leanga. E luai mai ai mea leanga. Lo ngutu. Whai mai o ngutu o e. Whai mai o ngutu o e a mio leanga. E luai mai ai mea leanga. Whai me saun mea leanga. To tono o le loto. O le loto i leanga. Wha ina lo loto. A leanga lo loto. Na o mea wha le kongunga e sau whafo o lo. Lo ngutu se i tu lo. Amen. Ia te oe le loto. Ameton. Loto alofa. Loto le lei. Loto fia whai me le lei. Na o me le lei e te whaia. Amen. O le loto le nā o Yesu. O le loto le nā e te tau ona maua. E le tangata kerisiano. Po o le tangata wha o laina. O lea. O le lei o le loto
toe moa le alofa. So in order for you to love people, you had to have a good heart. Amen. Aua e te whailonga tangata. A whai e te alofa I tangata. Toe moa le loto lei. Ah. A e te whailonga tangata. E te alofa e. Mai mau. E mai mau. Ah. Wa o le alofa o Yesu. E le whailonga tangata Yesu. Ah. E le whai. Au fo ina o tangata o lo a inga ma tangata e te masani ai. O wo. Ah. O your own nationality. E te alofa ai. Leai, e te tau ona e alofa I so se to ai ngā tangata. Samoa, Parangi, Mea Uli, Mexico. So se tangata lava. O lo sa wali te tono lau ele nei. E te tau ona whaali e lo alofa. Aua nei e whailonga tangata. Aua fo ina I whailonga tangata le whainga o lo alofa. Amen. A I e whaia lo alofa. I e whaia se mea. Ona o le lei o lo loto. We had to have a good heart. Humble heart. Ia tātou sa wawali pe o Yesu ki wiso. O lea. Ia tātou te whaapetai. Awele vi inga mal whaapetai I le tua. Ona o lona alofa malo na ngale. Ina ua tātou maua le sa olotonga. Ina ua uma ona te toni o tātou wangasala. Ia. O tātou I loa. Ia. O Yesu o le li whaora. Na awina mai e le tualo na alo pele te tasi. I le lalo langi nei. Ina ia whapena ona totongi o tātou wangsala. Pe ona uwhai atu. O le alu o le atua Yesu ke wiso I luna o le sātaro. O le awala na alu a Yesu e le se awala le. E le se awala whaingofie. O se awala matanga. O se awala ti ngā. O se awala ua. Telena. Whianu I ai tangata. Whai I tala tangata. A e nofo ma e mawhawhau le awala na ui e Yesu. Nobody. E re ama se se mawhai o na ui ai. Le mawhai se tangata ola I lalo langi nei o na ui ai. Amen. So ulea. Ia tātou alolofa ia Yesu ke biso. Whaapetai I lona a soifua sa tātou whamanatuina le aso anafi. Ia. O le vi inga whafo I le atua. Matangofie me uma. Whamanatu uma e le lalolangi atoa. Le aso whanau o Yesu ke biso. Ia. Whaapetai la I le atua. Ia. Ona olona alo. Upa pena ona maua uma I tangata uma o le lalolangi. Le loto alofa. Ma le loto whaamangalo. Amen. Whaamangalo a whaisa e ita I atea. O tofo I ua sa o wita iai. Wa lewa whaamangalo hoi. Wa lewa na u whaamangalo ina o tofo. A whaisa e ita I atea u ono sisi atu langa pole a lava le mea ua e ita I atea. Ia. Whaamangalo pawa. Whaamangalo pawa molona a inga. Ia whapena. Ona tātou maua le loto alofa. Ina whapena fo I ona tātou whaamaoni I le atua. Malona ngā luenga, malona whina ngalo. Amen. Ia whapena ona tātou mai. O mai tātou e aweo tātou ola I a Yesu ke wiso. O le taimi ale nei o le awa noa le lei ale nei. Masia mea lofa pito sili lea ona fia I a Yesu ke wiso.
Ona ua e talia o ia I lou loto, e avea ma ou ali'i ma ou fa'aolo. Ma e savali I ala o Iesu Keriso. O se mea alofa pitosili lea ona fiafia Iesu. Pe mai e oli uma. Oli uma a ngelu o le langi. Ina ua au mailo ola e avea Iesu ma o ali'i ma o fa'aolo. Ma talia o ia I lou loto. Ia, e le leia pe ono fai atu. Tō tele o e ua le making le nei Christmas. O isi ana I uso pe like I say, I have one of my friend. Yeah. Tenga manteng na wala awai le tua I lono lang. Yeah, o fai langi fo lang o le uso. Yeah, le ngata hoi o nisi hoi o na ua ai lunga. Yeah. Ho le wala au pa I o le tua I tele o ahinga. So o oe la ma le o lo soifua. Lo o maua pele ola. Tau ia tātou, na tātou e awe o tātou ola ia Iesu Keriso. O mai tātou e awe o tātou ola ia Iesu manu o nai maua lo awanoa. O tātou awanoa le maua iaso taitasi. Aua ne I wha mai maua I le meo le laulang. O le au awanoa le na. E te tau ia te oe ona e wha o ngā e te alo e awe lo ola mo le li. Ma e au auna mo le li. Aua a o mai le wala au. O le nā e te pongi sā. A o mai le wala au o le nā e te le o. E te le o te lia a Iesu Keriso. E a vea mo wali I mo whaola. Yeah. Kita tino atu ya. You're not gonna make it. You're not gonna make it to heaven. Tala mo I malifa maoni. Te tepton. Yeah. Pio no fai atu. Tō tele o e so o ele wala au pa I o le atua. Shalom I lātou ne. Yeah. I don't know if they make it or not, but o le talamonia. E te maliu loa. You don't have no more chance. Once you die, that's it. You don't have no more chance, or you don't have no more available time to come and ask God for forgiveness and give your life to the Lord. Nope. E te alu, e o mai nol wala au pa ia le atua ia te oe, e te le o sala mō ma awelo wola I le atua. Ia. E le to iaiso ua manoa. E le to iaiso ua manoa. Le tala moni ma le wha maoni, le o te whai atu ia te oe. E o ho ia te a u le wha maoni I le atua. A u le wha maoni I le atua I lona whina ngalo, a e o mailo no wala au, pa ia te a u le pōne, a u te le I wha maangalo, te le ki talo I wha maangalo, lo tangata I lumo o le atua. Ma te a watu lo ola I le atua. A e o maile oti ia te a, o le tala ma le moni o pawa e alu I se oti. Tala ma le moni. Amen. Me moni ana. Wa e te oti lo, o te oti lo. O le to ese wanoa. E le to iai sau wa wanoa. Mana tua male mea. Once you die, and if you not give up your life and give your life to the Lord, ma wha maoni I le tua. And if you die tonight, and you didn't give your life to the Lord, I'm telling you right now, you don't have no more chance. You don't have no more chance. That's it for you. And you know where you're going to end it. You know where I'm going to end it. Sheol, hell. And you know the funny thing is, you and I were not supposed to be there.
No. God create the Sheol mo Satani ma le ti Apollo. Mo na vanga au. O le no fuanga le na e iu ia i Satani mo na vanga au. So ele i whaia ele atua mo oe ma au le mafua anga. The reason why we gonna end there because we take our focus or take our life away from God. Amen. If you not walk with God, that's where you're gonna end it after life. After this life is hell. Amen. So if you wanna go to heaven, ah, if you o ile o lai fa ba sau e ave lo wola ya Yesu Kiriso. Te talo i le atua, sala mo ma ave lo wola ya Yesu Kiriso. Te talo i le atua, tu uma ya se ya te oe se loto le lei, ma se loto alofa. Ah, ma te lia Yesu i lo loto. E vea mo ua lii ma o faaola, ma e au auna ma le faa maoni. A mata tu nei e o i le faa vavau. I le atua manu o lo o maua, lou a vanoa. Amen. O mea o le tino, pei o no fai atu, o mea uma o le tino, o mea na e alu ngata. Aua ne ingalo ia te oe, e uma lole o langa nei, e lua me te, e lua mea no fuanga e te whiriwhiri iai, pea uma le o langa nei, o le se oli, ma le ola e wha vau. Aua ne ingalo ia te oe, a whai e o le taimi nei o nai whasomas nai he ta whao alo ma whau te whao alo le popole ma lo wā ona whapea ona o le te mau ale ola ma le malo si taimi nei. Awane ingalo ia oe e lua mea lo whaatari mai ia te oe. E lua mea lo whaatari mai ia te oe. O le o le ola e whaavavau ma le nofoanga o le lepa api o le se oli. Awane ingalo ia te oe. So a whai o lo e whanongolongo mai le nea fiafi. A whai o le nā e te whao solo ma lo ma whau e te re o popole. Te whai atu ia te o le taimi nei wa tau ona e matau i le tua. O le taimi nei wa te tau ona e sau au mai lo wola e ave mo Yesu Kiriso. O le taimi nei. O le alu o le oti le wa alo i nei, wo le whai lo ngā. Wo le whai lo ngā le alu o le oti le wa alo i nei. Pe te lai titi, pe te tala vau, pe te o ngā tutonu, pe te o tangata matua, pe te o tangata o wale tue walu wa so tangata. Sa wale o tire o sa wale temine. Le mele anga. E le sau le o te wha i loa mai o le asau ia te oe. E ke ia o e le kupu. E ke ia o e le happen. E o fo le temi la e mai. E o fo le temi na o e mai. Wo i ta oto le mai. Awane ingalo ia oi. E tu sape te iai tonu whale mai pe te tinga ina. E le sau leo te wha i loa ti a oi po lale te mi sau i a te oi. E te i a oi. All of a sudden, that's it. You done. Peo no whai atu. O le taimin nei. Wa te tau i a te oi na e sau au mai oi. Ma lou a inga. E ave lo wola mo le tua. A e fia mau le ola wha vau after this life. Give yourself, accept Jesus in your heart.
Because Jesus is the only way to heaven. So pay no way. There's two places that is waiting for you after this life. Two. While you still alive, huh? While you still alive, this is the time to prepare yourself. Prepare yourself which one you want to go. Which these two places you really want to go. Either you want to go to heaven, accept Jesus in your heart, or you want to go to hell and keep doing the worldly and the devil stuff. So pule la oi lau whiwhiringa. O wa tuu mai e lea tua ia te oe. E whai e oe lau whiwhiringa. Pe te whia ola mo lea tua, pe te whia ola mo sa tani. Maona vanga tau. Amen. So, o lau au ngani atu ia te oe le ne whiawhi. A whai o whawhainga tā ia te oe. Ona e sau au mailo wola ia Yesu. Ona o tele o pōpua ngā. Ma whainga tā ma le roto le anga sala na ia te oe. Awane i ngalo ia te oe. God always there for you. No matter how deep. Le lo roto le anga sala na te oe. E iai ale atua ia te oe. Aua e te popole i mea. O mea all the negative stuff that comes on your head. If you want to come to give your life to Jesus, we mga o e te sala mo. If you hear any negative stuff come to your mind, awane ingalo ya that's not the Holy Spirit. Only ti Apollo. So say mea negative, any negative things that comes on your head, that's from the devil. It's from the devil. Sometimes the devil will use positive word to come to get you. Ke ue whapea e mongi, e moi. But no, it ain't moi. It ain't moi. See, look, or ti Apollo. Or ti Apollo, he's so smart. E le te me sa wele ti Apollo e whaanga maua tuspa i e whase ina i oi. E i le te me sa wele ti Apollo e whaanga mai le opinion niskangaka e mai e whase se e i oi. A o la u fautuanga ia te oe. Te talo ma e anga poni i le atua. Na e wa aila i le ngalua atu le anganga o le atua ia te oe. Amen. Aua te popole. Aua te popole i tala e whai mai. Pole au foi te popole le wa ai mai o tangata ia te oe. Au foi te popole le wa ai mai o lo a inga ia te oe. A e fia maua le ola e wha avavau. Sau pea oe avelo wola mo Yesu. Sau pea oe avelo wola mo Yesu ke viso. Aua e te popole i mea e tupu mai tua. A e fia maua le ola lea. Sau e avelo wola mo Yesu ke viso. Talia Yesu ke viso e avea mo walii mau whaola. Malo whaola. E wha manuia le atua ia te oe. Amen. O lau fo isa walinga mo le atua. Every day. Every day o te talo i le atua. Ina ia whape nā o na whaatumuina au le anganga o lona whiu. Le anganga o le atua. Ina ia o mawhai ona o te tee, le fili ma le ti Apollo, ma ona mai lei, ma ona anganga, ma ona musumusunga pepelo.
ia te au. Every single day. E te tau ia te oe, ona e mafuta i le atua i aso uma o loso i fua. O le tele o lo te talo i le atua. O le tele o lo fai tau le tuspa ia. O le lata mai fo i nao le atua ia te oe. Amen. So a e sau e au mailo wola mo le atua, au ai te popole. God will protect you from the devil. Amen. Tele o te lau tala sa, o tele o te mi alu alu, ke alu fai ngalu, tele o kaimi. Kan kau sau ia mafau faunga le anga o ti Apollo. And you know what I do? Ke ngofo fiku. Ke kango kuli e fai lau kala wako hanga pa ia, please. In the name of Jesus, you devil, go to hell where you belong. You don't have no right to come to me. Paualina, ele I umi anga fai lau kala. Pa alunga kukui kilia. Aua ne I manu maro ti Apollo ia te oi. O le taua le ta te taua. Le fai nei. O le taua wha le anganga. E le o se taua wha le tini. Amen. Ia aua ne I tele le ola wha le tino. O tele o tātou I loa Yesu. Tele o tātou I loa le atua. O le mea moni. E ui na tātou I loa Yesu, ma loa le atua, ai le o tātou ola, ai o le o tātou ola I fina ngalo le atua. Amen. Tele o tātou, ta te o le lotu, sa uma. A le mea mo ia, na le o a le lotu just te iwa ai me kangaka, we're going to church. Amen, because le mea mo, awane e alu le fale o le atua, na tau au noro walu, se iwa ai mai tangata o le te sau le lotu. Don't go to church to make it as a habit for you just to go. No. A e alu le fale o le atua, a e alu le lotu I le asa. No matter what kind of church you go to, if you go to the house of the Lord, remember, o ngai te alu le fale e eile nganga pa ia o le atua. Amen. E te tau fo I la ia te oe ona e whaalo alo I to tonu o le fale o le atua. E te tau fo I la ia te oe mau, ona tātou wola, ona tātou wō mo tātou wanganga. Ia whaalea nganga lo loto, ia whaalea nganga lo mawhauwhau, ia whaalea nganga lo tapua I le tua. Pe a e alu I le fale o le li. Na o le fale tapua I o le li, o le fale o lo whelua I le nganga pa I o le tua. E leo se fale na o lo walu atu e nofo nofo. E leo se fale na o lo latuma e whaalongo longo. E leo se fale e na o lo walu atu se iwa ai mai le whaiwhi au matangata e te tō anga atu le lotu. No. A e alu le fale o le atua, e alu ia I loa, la e alu e mata e whaiwhi au ma e whaalongo. Nga uma hoila ia ngai koe atu. You know what happened? Let me tell you this. When you go to church, just to go to church so people and the pastor know that you come every day. O mea le nā o manatu nā o le tū whaaletino. O lo walu na lo walu ai le lotu. Se iwa ai mai e tangata e te tō anga atu le lotu. E te lona oile me tupu. Do you know what happened? And I know it happened right. It always happened. Le taimi nei. E alu I le lotu whaaletino. Le winga o kala. E alu le lotu just to go to church. So, e wa ai me ka ngaka ma le whaiwhi au. E te wha maongi aku li pawa I le loku. A whai pea oi li pawa mele yasu sa uma
ngolo walu wai le loku se iwa ai mai ka ngaka ko anga ku o pawa malu ko lua malu fa ngau le lo a ele o yai si nganga fie tapua i le tua ele o yai si nganga ho inga le fie fa longo longo fa maoni le upu folo folo ina ele tua a pele ai mase nganga ho inga le tau mafai e talia le upu o folo folo ina i tutonu o lo loto ana o lo walu se ai mai tangata e te loa le mafu anga na e te alu alu ai wa e le fia lotu. That's the reason why most of us don't want to go to church anymore. Because the way you go to church is not the right way. Ah. O le anganga ngai te alu e le lotu. E le o se anganga le lei. E le o se mafua anga le lei. O le mafua anga ana e alu le lotu. Ona o lea. Ona o le tu ina nau o le tino. Ina ia wa ai mai tangata. O le alu watu o e lea pawa i le lotu. Ia sa uma. O le alu watu o e pawa i fongo tanga. O le ekalesia i asto na i uma. O le alu watu o e pawa i asto na i ia on kuspa ia i aso uma. O le mea la tupu. E te alu e fiu. Wa umalo inkelesi. Wa e le toi fia alu le lotu. A fai mai fo i mea o mea le ekalesia e mo o mia i lau sosoang. Wa e le fia ai. Ai a fai me fo i mea le ekalesia. Ai te nofo fai pe se fo. Ai te fai marou mai le nganga fa le tino. E te nofo e lola ia lafo pe se kupe ke lepe. A mata lola ia ona ma eu fa ma fai. Ma o mia lau sosoangi, ma o mia lau sosoangi pawa. Ke loa. Alu e lo, alu ape wa. You tired of it. You tired of it. You tired of putting money in to help. Why? Because o ngā lenga whai o e mai le tū o le tino. O le manatu wha le tino ina ia wa ai me le kalesia. E ke lea i arfo ha i a pawa malonga suru wai. O na fo ina lena kangu pawa whai lea nganga lea whapea. Whai lau suru wai lea i a wa ai me le kalesia. Ia ke le lau kupe maua. Ke le lau kupe le fo wai. Ke le lau mele whaakau ai mea ai o le kalesia. Ke le lau kupe le ave le whaiwhi au. Ke le lau mele ave whai mai. E alu uma. You get tired of it and you don't want to do it no more. Amen? E alu i le whale o le atua. Ona o loo ia o e le nganga. Le nganga o le atua. E alu i le lotu, e le te le popole, po o aie wa ai mai ia te oe, e te le popole pe whaapea tangata, e tō anga pawa, e te le popole, whainga le e sau e ave, sau whale o le rii, e ave lo vi inga i le atua. E sau fo i le lotu, e te talia le upu o le atua. E sau fo i le lotu, e te mata ata. E whaia mea mo le atua, e te whaia ma le loto le lei, ona o mea o le anganga, ona o nai e te ola wha le anganga, e te le o ola i le tino, po le ala le tele mai o mea le e kalesia, e mo o mi ai lau pe so soani, e te le taitai e fiu iai, e te le taitai e i manatu wa pe wa whai so, pau wale me o mai a oe oli o lo loto, is more, you want to give more. Why? Because ona o le whai le nganga. Ona o le te wa ai wha le nganga, i le ngā luenga a le atua. Amen? Le melna. E alu le whale tapua, e alu le lotu. Ia eilo, o le la e alu le whale e whelua e le nganga pa iyo o le atua.
o mea uma e whai tu tonu o le whale o le atua, o mea wha le anganga, e le ein se wha le tino e whai ei. A e lalu watu i tu tonu o le whale sa, a e alu tapua i wha le tino, e te sau ho i whafo, o mea wha le tino e te sau mo, e tue alu mo i whale. A e alu i le atua, a e alu le whale tapua i le atua, mani wha le anganga. Ia, e wha manuia le atua i a te oe. I le teimi e te fo i e lo wainga. Ona ea, ona fo i le ia te oe le nganga o le atua. Amen. O le mea fo i lea, o a me te whaia mo le ngā luenga o le atua. E te whaia ono o lo wanganga. Ono o lo ia te oe le nganga pa i o le atua. A e whaia fo i mea mai le nganga o le atua. E te le su e ai ni o vi inga. Amen. O mea e te whaia i mai le nganga mo lofe so soani le kalisia. I re te re su ea nyau i inga. E te whaia ona o roa lofa i le atua. E te whaia ona o roa matau i le atua. E te whaia ona ua e talia Yesu e avea mawali i mawhaora. Amen. E whaia lo whaatino, longo winga. O le te leo lau tupe te whiwai ona e whaia ona lea, ona ua e talia le vi inga. E watu lo stangata pe ia te oi tori. Whalongo so longo wa ai lunga pe po oe aki le e lo fo maka lo nga maua lo ele loko nga wa makanga wa makanga e lele kusa wa ke ia wa ia ku e fa longo le kala wa maka lo ia nga mo le loko nga wa pe wa ku makanga e lele lunga le maka lo fo onga le onga lo manga o lo mo le vi inga lo ia ke o le vi inga le mai o kanga fa mai o ia ma ke lo ia o ma fa nga ma me nga e o kanga ka e o le tino nga o vi inga ke lo ia ko kango ku yo vi inga di ske mi o le se me ia aua ni e fa o mela na ele le ye lo o la fa le nga ele le ye lo walu fa le o le tua e fa le nga ona ia e te le a whaoa vi inga o le atua. Amen. Mana tua ia awane i whaoa vi inga o le atua. Ia whapena o nā rofa le atua i le nea fiafi, whaafitai tele le atua ia. Peo tātou tala noa le nā i le nea fiafi, peo no whai atu ia. O nea fiafi au tātou tala noa ia o mea o tuu mai le anga o pa ia. Tātou te tātala noa ima tātou whaasoa i le nea fiafi. Ia ai whaptai tele i le atua i lo nanga leima lo nā lofa. Ia e lunga le tātou pokalama i le nea fiafi. Ia a whai te ua e maua mai le tātou pokalama se teimi o le nei pōpo se aso atai au. Ia i le anganga o le atua. Whapena ona pa i atu le anganga pa i o le atua. Ia te oe malo loto. Ina ia whapena ona sui o lo wolanga malo wola. E au mai e ave mo le ali. Pena ona tātou maua le ola e whaavavau. Ia au le vi inga e whaapo i le atua. Ia au le taritono le tātou po kalama le nā i le neia fiafi. Ia whaapitai i le atua. Ia o le ua i umanmanu i tātou po kalama. Ia whaamanuia pēr Krismasi o lele uman vai aso Ia ua ana na file as Krismasi. E tau ana uman le nei vai aso o tātou celebrate. Le as whanau o Yesu ke viso. Ia, o whamanuia le atua i a te oe le neia fiafi. Ia, pe ona whailoa atua. Pe ona whailoa atu le tātou pokalama i le salente. Ia, i sio mātou e kālesia. Ono sio mātou e kālesia. Ia, o le mas, o le whale le mate whaisae o mātou whailu mātou tapua inga. Ia ua uma ona sa fo seio sa nga lue fo ila le kalesia sa whapea la mātou whataua. Ia ai pita ia e lo le fina ngalo lea o le atua. Ia ua uma ona
sao le nofoaga lea o leo matu e tasi foʻi e ekalesia saiga ko lea ia ua vave ona o cash ia talitonu ia e soasoani a le atua e soasoani a le atua i mea uma e talitonu e ia le aga lelei o le atua sio matu ekalesia ia o le masinga lao mati ia ngoli poli mati ia o le masinga o mati o le matua so masina mulimuli na i le nofuaga o lo'u matua iai nei ia a le taimi nei ia o lo'u tau suʻesuʻe pea se matou nofoaga se nofoaga fanua se fale fa'atau fanua fa'atau ia po se lisi fo'i ia ai o le mea lo'u mali ai matou i kalesia e masili ona fa'atau se fale ia e fai e mafale tapua'i o le matou i kalesia ia o lea na e lo le finagalo le tatou polokalama a'u nei ia ma le to'alua ma le tatou polokalama ia e fa'amolemole e ma'omia ai lau fesoasoani ia e le talapuina lea ua lē malematigo ia o talitonu ia o mea o lo'o ta'u ai le galuega o le atua so ia te a'u ia e le o ia iā te a'u se loto popole ia e a fo'i na le vala'au atu ai le tatou polokalama iā te oe pe a fai ua e mai moa mai i lenei polokalama ia e mo'omia ai lau soasoani sou donation e lē fosia fo'i e lē taunauiga atu fo'i ia o le donation la le taufai e le polokalama e mo'omia ai lau soasoani se tatou donation o le a le mea ua e mafai ona e lafoina mo lou fesoasoani i le matou ekalesia i su'ena o se matou fale tapua'i ia matou te talia ma le fa'apitai aua fo'i sona fa'amafāina sau pea e sau a le se mea iso kei aua tou te popole pe ona o fai atu au foi ni ave ni me la tau fi lo fa longo lu po le tua sau pea pe le iai pe iai sau pea tatu fa longo i lungo tatu po kalama ia i le upo le tua pe o le na se na se tau ngangi atu le tatu po kalama i le ne fiafi e mo mia i lo fi so swan e tolu la masina le fa le ta le tuina te fai le tatou fundraising po se tatou donation le tatou polokalama ia o se taimia ona tuuina atu le i luga le tatou le cash app e send mai ai lau donation ia o le tatou donation a le masiga mulimuli o mati ia wali mati o i le poli mati ia o le masiga na le asa mulimuli o le masina ia o le asotona e ave le tatou fesoasoani ia i le matou e talesia e ta'u ai oe e ta'u atu ai ma le tatou pokalama o le a le mea ua tatou mauaina ia o le tupena o le ave fai ma tatou fesoasoani isi o matou ekalesia aua ne'i galo iā te oe o le atua alofa amen pe ona ufai atu ia i le tauanauina a fai ua ulo atu a le agaga alofa o le atua iā te oe ia fai lenā o le vi'iga fa'apu'i i le atua ia alafo mai fo'i la lou soasoani fa'amolemole e uma fo'i tu'u atu ma lo'u numero ma lo'u numero e tu'u mai ai asale mai fo'i fa'amole tu'u mai lou igoa tu'u mai lau inoa e uma fa'alu atu i luga o inoa tatou tagata tatou ua lo'o ua lafo ma fesoasoani i luga o le tatou pokalama e tarikei le aku ai iā te oe i lau fesoasoani i luga o le tatou pokalama ia auā le tatou fesoasoani takou donation le tatou pokalama e uma fo'i ua o'o le vaiaso mulimuli o le masiga o hoiga le o mati
na ave tas ali ave tatou tupe o le taimi ae maua mai lau tupe e tusi atu ai luga faailoa atu ina ia iloa uma e tatou le amount i le amount o tatou maua faamolemole aua neʻi faatagā le mafaufauga le tiapolo ma ni tala le tiapolo i lau mafaufau aua neʻi faatagā o lau auauna lenei ia ma le faletua ma le toʻalua ia e mataʻu i le atua mate le faia se mea faaletonu e ona mate te matataʻu i le atua so aua te popole o mea uma tala tupe mea uma o le a faalu atu uma i luga le tatou polokalama ina tatou silafia uma lau tupe no foaʻi ma le amount o le tatou tupe o le ave amen ia o lea sau lea se taimi po se lastonaʻi ona faalu atu le i luga o le tatou cash app ia e lafu mai ai lau donation ia ae faamanuia tele a po le tatou o le tatou faasoa i lea fiafi pai mai i lou loto lelei good heart ona e moa le loto alofa ia ua foʻi neʻi galo iā te oe e faamanuia le atua iā te oe i lou lima foaʻi amen e leu iā aʻu ma lenei pokalama ni manuia a o le atua o loo silafia loo silasila i lou loto na te faamanuia iā te oe ia lea maungia krisimasi uso manu alofa atu ia o le uso ia e maise le faletua ma le fanau faamanuia le krisimasi atu o le uso faamanuia foʻi le atua iā te oe uso ia maua pe oe le malosi o le tino e le agata i lea o le malosi o le agaga alofa atu foʻi i le faletua faamanuia atu lea foʻi krisimasi alofa atu foʻi i seutinā ia antisala sela pe a lua tanoa ia faamanuia atu ai le krisimasi ia e le gata foi lea le tofine iā eni ia ma outou mo i loo i gaisiaro alofa atu uso I love you merry christmas ia manuia foʻi le tausaga fou pe a tatou tele toe feiloaʻi ia e mautinoa ia e toe alu atu a tatou polokalama i le asotofi le vaiaso sau aia alofa le atua faamanuia iā te oe le uso ia a le tatou faasisilaga ga po le augagi ga le tatou polokalama i le a foʻi i lenei afiafi alofa atu foʻi uso love you uso aua foʻi lau fesoasoagi e maʻumi ai lau fesoasoani ia auā foʻi sio matou e kalesia ia faamanuia tele lava lenei nei afiafi iā te outou ia maua e outou le manuia ma le alofa le alofa o iesu keriso ia e tasi uma ai tatou ia talitonu le a faauma le tatou polokalama te tonu le a tatou feiloaʻi le aso tonaʻi le aso tonaʻi nei ia ma lona auauga le soga iā tala lelei Esekia e le aso tonaʻi i lona itula e ogo ia ua neʻi galo faamolemole ia tune in mai le tatou pokalama tatou faagogologo le upu o le atua ia po le a foʻi se feʻau ua uma na saunia i lona auauna ia mo le tatou polokalama i le aso tonaʻi faamolemole share le tatou polokalama i luga o le Facebook ia ma le YouTube ia o le tatou pokalama le taimi nei ia o loo laisaʻo atu ai luga o le Facebook ia ma le YouTube e faamolemole subscribe le kako channel i luga le YouTube faamolemole ia ae faamanuia tele lava le atua iā te outou alofa atu foʻi i seʻutinā tatonu o loo faagologo mai seʻutinā i lenei po love you mam faamanuia le atua iā te oe manatua pe oe i talasaga ina iai ai le faamalologa le atua iā te oe tinā ia o le tatou pokalama lenā lenei afiafi ia e avea lenei taimi ia a foʻi se fai atu ai le shout out o le pokalama o Jesus is the answer i sio tofine ia fina Merry Christmas fina Merry Christmas fina alofa atu
Alofa atu ia te oe, wa manuia le atua ia te oe le tō fine, ma ua pe oe le ola ma le malosi i le aso ma le aso, whaktai i le atua i le ola ma le malosi o lo maua pe oe le tō fine, tātou te oe whailoa i le astonai, a le astonai, ia o le asa, but we love you fina, God bless you, we miss you, ia a tātou whitohi, vi ia le atua, ke uso, tai uso. Ia, ai o le tātou por kalama le nā le nea fiafi. A pai ui se me wangalo ia tu e wha loa tu resto nai. Ia ia manuia tele to e o le nea fiafi. Ia manuia fo i le weekend. Ia, ma le asa ua to e au tai alos whainga ruenga. Ia, weekend fo. Ia, ai ia tātou, ia manuia nei po, tātou petou i resto nai. God bless. Jesus is the answer. We love you. In the name of Jesus, yeah, amen. Hallelujah. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the